Bizimana, Jonathan, Imana. Défenseur, il y a Frédéric Zabiouba, Keita Boutou, Eric Mkombozi, Les Olmos, Abdul Mandela, Akbar Moudeni, Prince Moussol. Et milieu, il y a Sabuna Majaliwa, Henry Moussanga, Abedi Bigimana, Eli Yadinho Mkono, c'est deux valorisants des soufs machiniers. Il y a Tata, on a Abdul Rahman Kundo, Hussein Sabani, Jordi Yongoa, et Jean-Paul Mounisha, Mohamed Davis, bienvenue Kanakimana et Luis Kamso. Il y a Patrick Mabé, Kanakinakia, Jonas Nani. Ndafise amakuru menshi kuko nanjye ubwanjye narabaye mu myaka myinshi ndafise amakuru menshi ndanye n'igihe kandi n'ibyo turakurikirana hafi kubatina bavuze structure ngo muri defense bashasha n'abariko ni kimwe turiko turubaka baravuze ko turiko turubaka ekipe shasha y'aba bakiri bato. Heureusement ko abenshi nka Prince uko byabaye kuri Didi niya programme ya federation barakoresha rimwe mu kwezi, donc bafite information zikwiriye kuri turashaka ko turazi ubushobozi bwabo iyo tubatumye ko tubafuzi twakurikiranye akarorero irahise mu bakinyi bafashije mu bikorwa bya Makeya uretse performance twavuga tutireshyize ekipe ndorabye kuri we ubwiwe ibintu byose n'amajoro arabivuga yerekanye nivo nini yari umukinnyi atari foro cyane muri defensivement bamaze igihe tubikorera ko ndayimubwira kandi yarabikoze sinzi niba ko leta nawe nyine ko aronka yo chance yo kuja mu bandi ngo yerekane ko ni chance dufise ko ari en pleine compétition umukinnyi ahuye na match zibiri yanga kurya kubite yabo na squad y'office agashobora kwikomporta kurya kandi yaraje no gukina n'indi match ya FAM ngomba ko ari muri continuité ya compétition cyo bituma abonye ko bikwiriye ko ashobora kubamo kandi n'igihe dutora igirije kugira ngo tujyane muri Malawi nawe nyine yarabigoze gukora amarari n'ababeshe yari mu bakinnyi twiyumviriye nawe nyine kumutwara muri Malawi no gushaka dufise ariko n'ubutone n'umuntu adashobora kurenza kugira ngo kibanye na aniko kandi nibanye na gérance ya match kwa abakinnyi bose ngabo umwana w'ibindi bantu n'ubandanya kuri iyo niko ndakubona ejo uza gutaha competition ituma urupa igezeho kuri we no gutakira ikintu n'ikindi pagezeho tere si mushasha kuvaho agiye muri ya blessure imwe bamwe babifashe ukundi babivuga ko ari responsable umwe mu bakinnyi dufise abanyakuri ameze neza kandi kuva haviriye mu match amaze gukina amaze kuba mu match kenshi ari en forme ameze neza kandi iyo gukina afite information na experience yiwe cyo no gukora muri kado yavuze ngo warabye ngo igihagararo cy'abakinnyi ba Malawi sinzi ko ari n'umubare hano kandi n'abarabye nari kuri tele ndabafise na kintu nka niyo match ndayifise ndayiza niyo bakinnye na Guinée gusa ndazi kuri numvise mwinjira cyane ko bakina kuko ni byiza n'uko ari ikipe ikomeye ndizera ko mwabona abana bacu babatsinze zo kuma amashini zapakuye akazi niyo nshaka guca ikibazo bavuze ngo biroroshe gupanga no kugira abakinnyi
yaba byoroshye kugira ngo buri muntu wese igikorwa kigoye cyane biragoye kandi birakomeye ariko ibikomeye birakomeye kandi nizera ko tuzabishobora kuko turabishoboye n'abana bacu bari uburyo bafise impano nyinshi kuba mufise ubwungenge byiza cyane ni kimwe mu bitera tujya bituma dukora cyane kuko tumaze kubona ko abo tugiye guhura nabo bakomeye dukomeye tugiye muri attack wabajije bya Play nawe nyine yari mu bakinnyi twari kumwe ngo tujye muri Malawi yitwaye neza umwe mu bakinnyi nabonye ashobora gutanga mu minsi iri imbere ashobora kuba umwe mu ba playmaker y'ubucobo kuko afite ubushobozi bunini bwo kumana umupira afite n'ubushobozi bunini bwo gutanga amapasi ya nyuma kandi nawe nyine agatsinda n'amahirwe yashyiraho na ekipe nini bagaragaza kwifitanya mu mazi gukora kimwe naho bitoroshye kuri kuko ni ikipe nshyashya kandi abapolisi hariho n'andi mategeko abana bo badakina bibaho bibuza ko babonanye kurwana neza barakora ikintu cyiza cya Jean Claude nawe ni igice kimwe yamaze kugenda akina ngabo yarasubiye kuba hose gapfa yabereye Gasaramu yakinnye mu match yatuzanye ko asubiye hari barakina n'ibyo match nabonye ya muri Tunisia tumeje kuza nivo ni match ejobundi ya Afrika la même match umwana bitaraduka asanzwe afite ubushobozi bunini ngabo maze ko yakiva mu shampiyona y'Uburundi asaba kwiyadapta muri hanze ariko arakora akaragwana ni cyiza cyagaragaza ko afite kazoza aratanga ikintu cyiza kuri kazoza igihugu ariko muri make nshaka kugira subiza ikibazo cya Kado nawe uhamagara liste ya 23 ugashira ko nabo bandi bazoza ntibisiguye ko nta 11 nabuze nigeze kumutarabaza kuja 11 sinzo repasse ngenda bahanure cikiri musunki kuvuga mu deni na kide 11 ekipe itangura siku kera umukinnyi w'ibirometero byinshi byari 5-6 akaba yakina match imwe kuri weekend ubu tugeze muri style cyangwa muri speed nashobora kuvuga 14 13 11 12 km kuri match agakina match zitatu ubucuharura kilometero bingahe akoze muri inzira kera inzira yiruka 6 km ubwo uno munsi arashobora kugira 30 km dans une semaine cyangwa une vingtaine iyo match ko ari mu match mwiza yakina kuri mitagatsina ubu hanze adafite yanigo yiwe kimana ukunda agaca gutsinda no bisaba ko hari n'abandi bari kuri bande tushe bafise même niveau ishobora kuba narusha abatanguye bivanye na plan bivanye n'icyo mu bayateguye rero muri make aba bakinnyi bihumagaye tugiye muri aka tugiye kubaha information y'ukuntu Malawi imeze tugiye kubaha information y'ukuntu Senegal turaba ni gute Burkina kugira ngo turonke umusatsi izi match zikina si champion si bamwe bazi ibibazo batanga n'amaexample kuri Real Madrid batanga n'amaexample ku club iyi si club ubu tugiye ni nka finale tugiye uragenda ugategura iyo match bivanye na forme du jeu nk'ubu ikurikiranye match y'ejo ya Batabolet basimo abakinnyi bane kangura muri equipe nationale bakina na muri Zambia nakurikiranye bararaba abakina n'abasiriya bakina uko mwabikoze ibya katolike rwanda
aho ugiye kuraba neza niyo yanditse ku makaratasi ugiye kuraba usanga bakina katire deka ibyo n'ibindi bijyanye by'amataktike twakurikirana tukaraba ko nari no ku kibuga bikurikirana no bivana n'igihe barimo ko bakina muhira no ko bakina hanze n'iminota bakina premita deuxième minute bakina gute gusa babyiga mu staff turashikiriza abakinnyi icyo turaba tuti ninde yo cyo dushaka suri inyuma gato n'akarorero kuri match ya Kenya bakinnye na Kenya ifise umwaka kauru aje gukina na Malawi yitwe turi Madagascar bo bakinnye na Malawi bayitsinze 4 Kenya yatsinze Malawi 4 Olungu yatsinze 3 muri ibyo bintu ugiye kuraba ibyo bitatu byose yatsinze Olungu yabihawe n'ujyamuriye gauche wa ubundi yatsinze ikindi n'ujya yava kuri droite niwe we aguma araza muri mediane akiruka imbere agatuma hari aho yajya mu espace no irafa ariko nondera umukinnyi ashobora kumumaka ashobora kumubuza amahoro duhereye kuri bigirire akafatira ujyamuriye gauche nimba ushoboye gukupa alimentation umuha imipira Olungu nicyo gituma napi s'impose kora hariya itangurana ifite ubwenge ko nari nzi ko muri deuxième minute ko bavuze marabuka ariko n'ubwo ngo ikipe yacu gutuma kuri minute yo kwakira igiye kuraba ni match ya Kenya batsinze muri deuxième minute seraho na kuri match iheruka n'ubwo batsinze ngaho match ya Ejo bashaka gushwa ndetse au-dessus pas hejuru yabo donc tukikina kuri gusa ikipe ikirakura imihinduka irahinduka cyane c'est pas kwendera abakinnyi bacu ni umure ko tubategura no tubona ko cyane donc bivuga ko tugiye gutegura bijyanye n'ibyo wavuze wonyine tukaraba ninde ashobora kuduha icyo dushaka bidasigaye ko ubundi atakimwe cyane gashyizemo adashoboye no ko turaba kuri forme du jeu turaba ati ninde ameze neza ashobora kuduha resultat mu gihe twese hamwe turondeye inyungu za hamwe z'igihugu iyo dushyizemo akabikora tubaye ibindi bintu na umuntu atangara kubera ko iyo tagiye atagize ukuri tuba twicaye tukaruhuka kuko tuba dushinga turi mu wa mbere banyoterwa kandi bakenera kandi babazwa cyane resultat banabivuze ko abo bashyizemo no kumaze kumana bizeye ko rero ni mu bindire kandi dusaba Imana tube dutera intege tuzajya gushaka kugira ko hamwe n'Imana tazi ko bishoboka subiye ku cyakado yabajije kubyerekeye Senegal nayo ni muri periode y'ibyo tumaze iminsi irashaka ikirashamo abajene benshi ko bazegema icyo gituma umuntu wese ubona ko amarezida kumva wumva arize gutera abafasha nuko bari muri periode ya transition n'ibintu bishikana hose kandi iyo bibaye aba iyo ngorane yo kutatanga rezida ngabo ku bantu baba bafite vision bazi ko barakora babandanya kuko consistance irakenewe umutekano mu makuru vision c'est pas pour gagner no gusura kwivamo kubandanya gushyiramo intege gushyiramo ingufu icyo gituma nabo nyine basaza n'ibyo turimo ndizera ko turaniga namwe tugafatira tugashyira mu byavumwe byose kandi birashoboka nta cyoroshye kandi ndabisubiyemo si ibintu byoroshye ni ibintu bisaba ingufu nyinshi bisaba concentration nyinshi kuko n'abana ba professionnel uko match igenda babahinduka bisaba ko uri tayari nawe witeguye kurungana niba hinduka baturi ntibibuze kuba sekuru mu kibuga kumva ko ibintu bitoroshye Diane yabajije ngo harabaye changement kuri premier équipe na deuxième mayo sizime ibihugu si bimwe abakinnyi
hagati y'imatch ya mbere n'imatch ya kabiri habaye ibintu byinshi, hariho voyage, twagize urugendo rurerure kandi ruruhije. Match ya mbere hariho abatanze ingufu nyinshi, haraba ko match ya kabiri bashobora kugira. Par exemple, tugiye no muri pratique, ndakunda kwibaza match ya Kenya twakinnye kubise milieu ashobora kuvura bagira defense n'inyuma. Kwa match ya Senegal, match ya Seychelles, bakina bari mu 10 batatu. Dukeneye kuma, dukeneye kuba hejuru tumana umupira. No kumva ko c'est pas parce que wakinye Senegal, wakinye Kenya, akina ni match ya Senegal. Parce que football bivana n'uwo tugiye guhura. Kuko nyine wanadeta yagiye ukuntu Senegal ikina, bivuga n'ukuntu Malawi ikina. Si bimwe, none gute wowe urya n'ibyo batari bimwe. Izo mpamvu zose n'icyaro yiga Olivier yabashije uravye ngo match tarataka qualification ya tuja muri ya Coupe du Monde ibintu bishinzwe twakuyemo tutacyane uno tugiye mu ya kane tumbaza ngo nigute novuga ibiranga byo mutayigisha gute cyangwa se Agora quando eu era sexy já trabalhou esse simbolismo ali muito futebol já mais já cascar uma papel na para crise vinge já tô fazendo primo que tu me abone mais do que nicho kado yavuze abandi batatu basengera baribesha ko tumaze iminsi turi muri kinye gatwe tuwati wani kuwa machi ya Seychelles twahinduka twe panga bivanye n'ubu tugiye guhura bigasaba ko imachi ya Kenya tuvuga tubasengera si ibintu mbyuka nko muri sinubura cyose byose bizobera muri tugiye gutegura ubwo plan dufise tuzaba ni sisaba bidakunze turabifise turabe tumugufe kugira twese no kugira ni kimwe kugira ngo dushike ku munsi wa match iyo tegura tuba tumaze igihe kigali c'est pas possible twapaniye tegura ibintu twashika bitewe n'ibyo turasubira mu kategori tugapima kandi swa turasubira mpaka gushika igihe turonse tubona gushaka kuha resultat umura tugiye kwiga parcours navyo sinzi ko pour le moment ihangarira tugeze ko ugiye kwishora cyangwa usanga ari nko nibwo umukinnyi atsindi goli serebra akagera mu kibuga kurira kiru ari make kibaga bagaruka kubindi kandi rero zose bashaka tuzi vraiment c'est la réussite et on va réussir mais on réussit toujours donc Dieu c'est un